kufikisha hiyo masaa waliyosema. muhumure Mfarijike. kubera ko umukutano urakomezana nimugoroba. Mkutano unaendelea hadi jioni. Hari ibintu rero bikorwa mu gitondo tutohindura ngo bikorwe n'umugoroba. Kuna mambo ambayo hatuwezi kubadilishwa yafanywe jioni. Rero nuko nta kintu cyapfuye na kimwe. Hakuna kitu ambacho kimeharibika hata kimoja. Ijambo ry'Imana turasaba tubivuge n'umugoroba. Na neno la Mungu tutakuja kulizungumza. Ibi ni ngombwa rero, nta kintu cyakozwe kitari ngombwa gukorwa. Hii yote iliyofanyika ilikuwa lazima ifanywe. Nihuta rero, tukienda haraka, ndabanza shimye Imana iduhaye no mwanya mwiza. Namshukuru Mungu kwanza aliyetupa nafasi kama hii. Kubera turinze, kwa ametulinda. Kuba tugejeje uyu munsi wa Pentecoste. Na tukafikisha siku hii ya Pentecoste. Imana ihimbazwe cyane. Mungu asifiwe sana. Hanyuma ndashimira abavyeyi ba mama. Nashukuru idara ya mama. Kuba baduhaye impano. Kwa kuwa wametukabidhi zawadi. Ntabwo nshimishwa cyane n'impano. Nasifurahishwi sana na zawadi. Ahubwo nshimishwa n'umutima barimo wo gutekereza gukora iki kintu. Lakini nashukuru sana kwa sababu ya moyo ambao iko ndani yenu inawasukuma kufanya jambo hili. Impano, ubundi impano si ngombwa ngo yitwe ikintu runaka. Zawadi si lazima iitwe kitu fulani. Impano si ngombwa ngo ibe nini cyangwa ibe ntoya. Zawadi si lazima iwe kubwa ama ndogo. Impano ni igikorwa kiba cyahereye mu mutima iriya. Zawadi ni kitu kilichoanzia huko moyoni. Nico bita manifestation igaragaza urukundo umuntu akunda umuntu n'igikorwa indani mu mutima. Ni kitu kinachodhihirika huko nyuma kinaonyesha upendo ambao mtu anampenda mwingine. Ni kintu cy'ingenzi. Hicho ni kitu cha maana. Jewe nabirira kera hari nabo nabibwiriza rimwe na rimwe matsinda. Kuna wale niko amsha sana kwa maidara. Kini gikorwa kigaragaza ko muzirikana abashumba banyu. Hii ni kazi inayoonyesha kuwa mnawajali sana wachungaji. Kandi ntibihekere hano. Na isiachie hapo. Gusa nje natangizanye n'uwa kabiri. Pastor iwe nikaho yaturushije iwe kerageze kabiri. Pastor ni kama ameshakuwa na zawadi mbili. Muvyo ko iwe dutangiranye kera atangiye kabiri. Ni kama yeye ameanza mara mbili. Exactly. Nuko bikomeze no kubana. Ni hivyo iendelee hata kwa wengine. Namwe ubwanyu muzamuhana impano. Na ninyi pia peaneni zawadi. Iyo niyo Pentecoste rero ngiye. Hiyo ndio inaitwa Pentecoste. Nta kindi barasangiraga. Kuna kingine walikuwa wanachangia. Imana ibaho umugisha cyane. Awabariki Mungu sana. Urubyiruko namwe mukomeze murebe. Na hata vijana pia angalieni. Hari ibindi namwe mukora amakwe. Mwebwe muri mu gukora amakwe mugahiza impano abantu bose imiryango yanyu ntimuduheze impano. Lakini ninyi mnapea zawadi wale wa jamii lakini hamtupi zawadi. Ariko muzakazi dukora ku bwanyu mwebwe. Lakini mnajua kazi tunayoifanya kwa ajili yenu. Dukoresha amavuta y'imodoka yacu. Tunatumia mafuta ya gari yetu. Transport. Tugatanga umwanya. Tunatoa muda. Tukabigisha. Tunawafunza. Ese mwe mwabaye gute? Ninyi mmekuwaje? Mugaheza mugagenda muheza abantu batora mu nzira abantu bose ngo no babana mu kimina kado. Unampea hata wewe bagira gute ngo nk'impano unampa zawadi. Ntabwo mbaye nsabiriza ibi impano mutanga. Lakini zawadi mnayoitoa uko yabingana kose jinsi ilivyo nubwo itabaho ntitubayeho hata kama haipo si tupo. Ariko ni umuco wo kuzirikana. Lakini hiyo ni baraka ya kuweza kujua kazi muri bimwe bigize ico bita Pentecoste. Mojawapo ya yale yanayofanya Pentecoste ni igikorwa c'amashimwe yo gushima icyo Imana yakoze. Hiyo ni tendo ya kushukuru kile Mungu alichokifanya. Mugategura budget. Mnaandaa budget. Mugategura inzara. Mnaandaa hata kucha. Mugategura nibyo kwisiga iminwa n'ibindi byose. Kujipaka hata midomo. Ariko mukibagirwa kado ya pastor. Lakini mnasahau zawadi ya mchungaji. Pastor basezeranye imbere y'Imana. Mchungaji anayewashikanisha mbele ya Mungu. Abasore mufite kibazo kabisa. Vijana mna shida kabisa. Ntabwo mbaye nsabiriza ariko ngomba kubabwiza ukuri kose. Tuomba ombi lakini tunawaambia ukweli. Mwabaye gute? Mmekuwaje? Ngo mushenge ngo mama wacu ngo nundi twachatinze ngo nundi twagize ute abashumba babarariye kwijoro bamelala usiku ariko muzi ibintu tutubigishana. Mnajua vitu ambazo tunawafunza hapa. Muzi ibintu tutubigishana ambao tumeunganisha. Mnajua yale tunayowafunza hapa. Nabandi mutekereza ibindi. Wengine fikiria mengine. Ndashimira rero uyu musaza nari muzi ariko nje nakuyobewe. Mzee nilikuwa namfahamu lakini ni kama nimekosea. Numpasteri Bigina ise wa Sibomana. Ni mchungaji babake na Sibomana. Ntabwo nari nzi ko nkuza ariko nasanze ndakuzi. Nilikuwa najua nakufahamu lakini ni kama sifahamu. Nimba ari imyaka abantu bagize batabona. Sijui kama ni miaka ambayo tumemaliza bila kuonana. Sinibuka naho duherukana. Hata sikumbuki pahali tulipatana. So Imana iguhe umugisha mzee. Mungu akubariki mzazi. Kandi wakoze nubundi nanje mfite ideni ryo kuza gusura. Na hata mimi nina deni ya kukutembelea. Familia ya Rwatangabo. Familia ndugu Rwatangabo. Mwakoze cyane. Mmefanya vizuri. Kandi gusezera ni kwiza. Na kuaga ni vizuri. Nubundi turavana tuja mu rugo. Na tutatoka hapa tukifika nyumbani. Bwana sifiwe sana. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha. Nyote Mungu awabariki. Reverend nasomere mu gitabo cyakozwe n'intumwa. Reverend atusomee kwa matendo ya mitume.
ibice ni 2 n'umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Sura ni ya pili mstari wa kwanza hadi wa pili. Ndagerageza kwihuta, Tutajaribu kwenda kwa haraka turakomezana ni mugoroba, kwa sababu tutakuja kuendelea hadi Imana jioni. ihereze umugisha mwebwe mwese muri hano. Mungu aendelee kuwabariki nyote mlioko Imana hapa. ihereze umugisha n'abandi bose batari hano ariko bakurikirana. Mungu awabariki wote ambao wanatufuatilia. Bose tubifurije Pentecoste Wote nziza. tunawatakia Pentecoste nzuri. Ivy'Imana yagiye ikora nubwo tutobona umwanya wo kugenda tubivuga, Yale ambayo Mungu ameyafanya hata kama hatupati muda wa kuyatamka, nimureke bigume mu mutima wacha iendelee kubaki moyoni kandi umwuka wera abashe kugaza mu na mitima Roho yacu. Mtakatifu aendelee kujidhihirisha katika ndani Reka yetu. rero adusomere, Wacha tusomee. hanyuma nanone Pastor John nawe araza kusoma Baroma 8 no ku 14. Alafu mchungaji John pia atakuja kusoma katika Warumi 8:10. Turihuta ntabwo ngeze ari amasaha, ndagerageza Tutaenda. iminota mikeya cyane. Tutaenda kwa haraka, hatutaweza kufikisha masaa kama haya. Yego. zakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa mbere turageza ku murongo Murongo wa 4. wa 4. Yego. Umutwe w'ijambo uravuga ngo umwuka wera yamanukiye intumwa. Yego. Umunsi wa Pentecoste usohoye, Umunsi wa Pentecoste usohoye, bose bari hamwe, bose bari hamwe umwanya umwe, mu bahuje mwanya umwe, umutima. bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, Yego, umuriro urabatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Yego. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi ruja ku muntu wese wo muri bo. Yego. Bose buzura umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi. Bose buzura umwuka wera batangira kuvuga ku zindi ndimi. Kuko umwuka yabahaye kuzivuga. Kuko umwuka yazibahaye kuzivuga. Amen. Amen. Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 14. Warumi 14 urwandiko rw'Abaroma. Yego. Aravuze ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose, Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. nibo bana b'Imana. Amen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Biblia yatubwiye ngo umunsi wa Pentecoste usohoye. Biblia imesema siku ya Pentecoste ilipowasili. Umunsi wa Pentecoste usohoye. Siku ya Pentecoste ilipowasili. Nagira ngo mwumve cyane rino jambo. Nataka msikilize neno hili. Iyo jambo usohoye, Neno hilo lilipowasili bigaragaza yuko ikintu cyose gikorwa mu mwanya wacu ugeze. inaonyesha kuwa kila kitu hufanyika kwa muda wake Iyo ukitimia. bivuga hari indi minsi yagiye ibaho, Kunazo siku nyingine ambazo ariko zimekuwa, umunsi wa Pentecoste lakini siku hiyo ya Pentecoste usohoye, ilipotimia, Bwana asifiwe sana, haleluya, nibwo umwuka yamanutse. ndipo Roho Mtakatifu akakuja. Ndabivuga nihuta, hari ibyo mvuga hano soma. Tasema kwa haraka kwa sababu tunaenda Ubundi tukisoma. Pentecoste isobanura iki? Pentecoste inamaanisha nini? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Mu isezerano rya kera Kwa agano la kale biravuga mu Giheburayo, inasema katika Kiebrania biravuga ngo ni Shavuot. inaitwa Shavuot. Iri jambo Shavuot Neno hilo ambalo linaitwa hivyo birasobanura ngo ni amasabato 7. inamaanisha ni sabato 7. Iyo bavuga amasabato 7, Wakisema sabato 7 mu isezerano risha katika agano jipya, niho barihuza rikaba icyo bita Pentecoste. ndipo sasa wanaunganisha kwa agano jipya inaitwa Pentecost. Hanyuma muri Pentecoste nayo mu isezerano risha, Alafu sasa kwa Pentecost kwa agano jipya mu Kigiriki, kwa Kiyunani, mu Kigiriki kwa Kiyunani biravuga ngo ni iminsi 50. inasema ni siku 50. Iyi minsi 50 ihera he? Hizi siku 50 Ni zinaanzia ku wapi? munsi wa Pasaka Inaanzia siku ya Pasaka kugeza ku munsi wa Pentecoste. kufika siku ya Pentecost. Ni ukuvuga ko kuva umunsi Pasaka yabaye Tangu siku Pasaka imekuwa kugeza uyu munsi wa none, mpaka siku ya leo, nibyo bita ngo iminsi 50. hiyo ndiyo inahesabika inakuwa siku 50. Pentecoste Pentecost bivuga ngo ni iminsi 50. inamaanisha ni siku Ndaza 50. kubabwira iminsi 50 Takuja ikisobanura. kuwafafanulia kile inamaanisha siku 50. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero Kwa hivyo Shavuot neno hilo ni Shavuot cyumweru, ni wiki, ni amasabato nako ni masabato 7. 7. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubundi Pentecoste Pentecost bisobanura ibintu byinshi cyane. inamaanisha maneno mengi. Biblia yatubwiye ngo Biblia imesema umwuka kugira ngo amanuke, ili Roho aweze kushuka, abashe kumanukira intumwa. aweze kuwashukia Hari mtume. ibintu bitatu babisomye Kuna rero. mambo matatu Ibi wamesoma. bintu bitatu Hii mambo matatu ntabwo umwuka ashobora kumanuka Roho hawezi kushuka ngo aze bino bintu utabyujuje. aje kama hujajaza vitu hivi. Umwuka wera amanukira abandi. Roho anashukilia watu Nagira gani? ngo muri hano mutegere n'abandi Sikiliza bumva. vizuri na wale walioko hapa. Umwuka wera ntapfa kumanuka Roho gusa. Mtakatifu hawezi kushuka tu Hari
abantu rero bujuje kondisiyo umwuka wera asaba. Kuna watu ambao wamejaza sharti ambazo Roho Mtakatifu Icyambere- anaziomba. La kwanza, Icyambere kwanza bagomba kuba bari hamwe. wanafaa kuwa mahali pamoja. Ibi kuba hamwe, Ili kuwa mahali Bwana pamoja, sifiwe sana. haleluya, Ni ukuba hamwe muri byose. ni kuwa pamoja kwa kila kitu, Kuba hamwe muri physically, kuwa pamoja no physically, kuba hamwe mu buryo buri spiritual. kuwa pamoja pia kwa mambo ya kiroho. Abantu iyo bari hamwe, Watu wakiwa pamoja, aba yujuje kondisiyo z'umwuka wera yuko amanuka. tu huyo amejaza sharti ya Roho Mtakatifu ili ashuke. Icyakabiri, Pili, biravuga ngo ni ukuba mu mwanya umwe. inasema ni kuwa kwa wakati Ni mmoja. ukuba mu mwanya umwe. Kuwa kwa wakati Ni mmoja ukuzumva cyo ni kimwe. kuweza kuelewa vimoja. Umwuka Roho yanga ikintu cyitwa akajagari. yeye anakataa mambo Nimba hari yanayosambaratika. ikintu kinenaguza mu buzima, Kama kuna kitu ambacho kinachagua katika maisha, umwuka niwo wa mbere. Roho ndiye uchagua wa Aza kwanza. akunda kuza mu bantu bafite ubumwe, Anapenda kuja kwa watu wana umoja, agakunda kuza mu bantu bari hamwe, anapenda kuja kwa watu ambao wako agakunda pamoja, kuza mu bantu bahujije na umutima. watu ambao wana moyo mmoja. Kibi tuvuye kuvuga by'abamama, Kama haya tunayosema ya nta wamama, gikorwa cyokorwa gutya abantu badahuje hakuna umutima. kazi ambayo wanaweza kuifanya bila Niyo kuungana. mpamvu tubasaba kugira ngo mukomeze. Ndiposa tunawaomba ili muendelee. Pentekoste rero ni ibyisobanura. Pentekoste inamaanisha hayo. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ni ibintu byinshi bisobanura Ni Pentekoste. mambo mengi ambayo yanamaanisha Pentekoste. Ubundi mu Bayuda Kwa Wayahudi hari iminsi mikuru cyane baha agaciro, kuna siku kuu sana ambazo walikuwa wanaziheshimu, kandi iyo minsi rero na hizo ni siku iminsi itatu. ni siku tatu. Umunsi wa mbere ni umunsi wa Pasaka. Siku ya kwanza ni siku ya Pasaka. Pasaka babyita ngo ni Passover ni mu Cyongereza. Pasaka inapita ni kupitiliwa. Passover Kupitiliwa, biravuga ngo ni ukunyuraho. kupitiliwa. Uyu munsi wa Pasaka Hii siku ya ni Pasaka umunsi Abayuda baha agaciro kugeza ubu. ni siku ambayo wanaiheshimu hadi wa leo. Ni urwibutso rukomeye, Hilo ni kumbusho kabisa bisobanura imvugo nyinshi kuva bava mu Giputa. ambayo inamaanisha msemo mingi Ni wakitoka umunsi wa Egypt. kabiri Siku ya pili bahereza agaciro ambayo cyane, wanaiheshimu sana ni uyu munsi rero wa ni Pentekoste. siku hii ya Pentecost. Iyi Shavuote Hii Shavuot ni umunsi w'ibisarurwa. ni siku ya mavuno, Ni umunsi iyo bahingaga wakati walikuwa wanalima hanyuma bakeza, alafu wanaweza wari umunsi kuzaa matunda. w'ibisarurwa. Ilikuwa ni siku ya kuvuna, Kandi uyu munsi na w'ibisarurwa hii rero, siku ya kuvuna biravuga ngo hari aho bivuga kuna pahali inasema bikavuga ngo wari umunsi w'Abayuda inasema ilikuwa ni siku ya ngo Wayahudi, bizihizaga walikuwa wanasherehekea bashima Imana wakishukuru ngo Mungu kubera ko Imana yabanye nabo kwa sababu Mungu amekuwa na mu wao myaka bahinze ikaba yareze. kwa miaka waliyopanda, alafu ikazaa Uyu munsi matunda. rero Hii siku wari umunsi w'amashimwe nk'ibi byatambutse. ilikuwa ni siku ya shukrani kama hizi Ikindi cya zilizopita. kabiri Jambo la pili, wari umunsi wo gutanga amaturo ilikuwa ni siku ya kutoa sadaka bashima Imana ku cyo bakoze. wakishukuru Mungu kwa kile walifanya. Ubundi uyu munsi wa Pentekoste Hii siku ya Pentecost twakabaye twazanye ituro ryo gushima Imana ingelifaa tulete sadaka ya kubera kushukuru ko hari icyo Imana yakoze. kwa sababu kuna kile Mungu amekifanya. Umunsi wa gatatu, Siku ya tatu, Bwana sifiwe sana, amen, biravuga ngo ni umunsi mukuru ni siku kuu, w'ingando. ni siku kuu ya W'ingando. umati, Ingando babyita ngo ni Scott. umati, Uyu ni umunsi mukuru w'ingando, ni siku kuu ya umati. nawe yari umunsi bizihizaga cyane Abayuda. Ilikuwa ni siku wanaoisherekea sana. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Biravuga ngo mu bintu cyane bakoraga uyu minsi, Mojawapo ya vitu ambazo walikuwa wanazifanya sana sintu cyane umunsi wa Pentekoste, sana sana siku ya Pentecost, bakoraga ibintu byinshi, walikuwa wanafanya mambo mengi, ariko reka mvuge bitatu lakini bakoraga. wacha tuseme matatu walikuwa wanafanya. Icyambere Kwanza, ngo bashima Imana yuko Imana yabahaye kweza, nibyo nari mvuze. ilikuwa wanashukuru Mungu kwa sababu amewapa mazao. Imana yabahaye imyaka, Mungu amewapa hanyuma mazao, barahinga barasarura. alafu wakalima na kuweza Cya kabiri kuvuna. bakoraga Pili, walikuwa wanafanya, bashima Imana yuko Imana yabahaye ngo amategeko ya Mose. walikuwa wanashukuru Mungu kwa sababu amewapa sheria za Musa. Usomye Bibiliya Ukisoma Biblia ndetse na komantere na hata ukisoma kwa bivuga historia ya yuko Biblia umunsi Imana yahaye Mose amategeko ku musozi wa Sinai, inasema siku Mungu amemkabidhi sheria Musa kwa mlima wa Sinai. umunsi wa Pentekoste. Ilikuwa ni siku ya Pentecost. Muri izi ndimi zabo, Kwa hizi lugha zao, izi ndimi twavuye gusoma, hizi lugha ambazo tumezisoma, Bwana sifiwe sana, haleluya, biravuga ngo ni umunsi wari umunsi wa Pentekoste. inasema ni siku ambayo ilikuwa ni ya Iyo Pentecost. Abayuda Wayahudi iyo bizihiza Pentekoste, wakati walikuwa wanasherekea Pentecost, bizihiza n'umunsi Imana yahaye Musa amategeko icumi. walikuwa hata wanasherekea siku ambayo Musa amepewa sheria Cya 10. gatatu bakora, Tatu ambayo wanafanya, Bwana sifiwe sana, haleluya, ngo niwo munsi Abayuda bibuka urupfu rwa Dawidi. ndipo wanakumbuka hata kifo cha mfalme Daudi. Iyo usoma komantere, Ukisoma kwa iyo historia, usoma n'ibitabo, ukisoma hata vitabu bivuga za yuko comment, umunsi Dawidi yapfuyeho inasema siku Daudi amekufa ari uyu munsi
munsi uhuye ilikuwa n'iyi minsi ni karibu siku ni hizi. ukuvuga ko yapfuye igihe cy'isarura cy'imyaka y'abayuda. Amekufa wakati wa mavuno ya miaka ya Abayuda Wayahudi. rero iyo bizihiza Pentecost Wakisherekea Pentecost mu isezerano rya kera kwa agano la kale, bagenda babihuza n'isezerano rishya, wanaenda wakiambatanisha na agano ariko jipya. umuyuda ari icyo bitariyo umuyuda. Lakini kwa Wayahudi ile ya ukweli Iyo kikamilifu, bavuze Pentecoste wakisema Pentecost baba bibutsa amategeko ya Mose, wanakumbuka sheria za Musa, baba bibutsa urupfu rwa Dawidi. wanakumbuka hata kifo cha Daudi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Pentecoste Pentecost ni igikorwa gikomeye cyane mu isezerano rishya. hili ni tendo kuu katika agano jipya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Uyu munsi wa Pentecoste, Hii siku ya Pentecost, umunsi ngugeze usohoye, siku ilipotimia, intumwa ngo zari hamwe, mitume walikuwa pamoja, bari mu nzu imwe, wakiwa kwa nyumba moja, bahuje umutima, wakiwa wameungana kwa bari moja, hamwe, wakiwa pamoja, bari mu bumwe, wakiwa kwa umoja. bavana mu itorero rya Kristo. Ndugu zangu, kanisa la Mureke Kristo, tube hamwe. wacha tuwe pamoja. Ntabwo umwuka ashobora kumanuka mu macakubiri, Roho hawezi kukuja kwa ntabwo migawanyiko. umwuka ashobora kumanuka mu matiku. Roho hawezi kuja kwa mafarakano. Umwuka azamanuka Roho huja mu gihe abantu bari hamwe, kwa wakati watu wako mu pamoja, gihe abantu bahuje umutima. wakati watu wameungana kwa moyo. Hari abavuze ngo, Kuna wale wamesema, baravuga ngo iriya nzu yarimwo abigishwa, wakasema nyumba hiyo ilikuwa na Biblia wanafunzi, isivuga ngo bari mu cyumba cyo hejuru, walikuwa chumbani huko juu. ngo muri iyo nzu barimwo Kwa hiyo nyumba walikuweko. hari komantere zivuga ko Kuna ukisoma comment, birashoboka ko imva ya Dawidi muri icyo gihe inawezekana kaburi ya ngo Daudi yari wakati huo munsi ya nzu bari barimo hejuru. ilikuwa chini ya ghorofa hilo ambalo walikuwa huko juu. Niyo mpamvu bagenda babisanisha bakagenda Ndiposa babihuza. wanaenda wakiunganisha hivyo hivyo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Urupfu rwa Dawidi, Kifo cha Daudi. Dawidi yapfuye igihe cy'isarura. Daudi amekufa wakati wa Niyo mavuno. mpamvu bagenda babisanisha rero na Pentecost. Ndiposa wanaenda wakiunganisha na Pentecost. Ariko abandi bayuda rero batemera Kristo. Lakini Wayahudi wengine ambao hawamkubali Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Abandi bayuda batemera Kristo, Wale Wayahudi ambao hawamkubali Yesu Kristo. biravuga ngo uyu munsi twebwe twizihizaho umunsi w'umwuka wera. Hii si kwamba sisi tunasherehekea Roho Ibo Mtakatifu. ntabwo ariko babikora. Wao si hivyo wanavyofanya. Muri Isiraheli Katika Israeli ntabwo bose bemera Kristo. wote hawamkubali Yesu. Hari abemera ko yapfuye, Kuna wale wamekubali amekufa, ariko batemera ko yazutse. lakini hawajakubali kama Ni amefufuka. ukuvuga ko hari abandi bayuda batemera Yesu, Kuna Wayahudi hata hawamkubali Yesu. yuko baravuga ngo Yesu ni mwene Mariya. Wanasema Yesu ni mtoto yake na Ni Maria. nguko ubwira ngo jewe mwene runaka. Ni kama wanaweza sema mimi mtoto wa Ni fulani. ukuvuga ko ntibabyizera. Hawaamini hayo. Abo bayuda rero Hawa Wayahudi uyu munsi hii siku icyo baza bakora ni iki? kile wanachokifanya ni nini? Bakora iminsi mikuru, Na wao wanasherehekea sikukuu, ariko iyo minsi mikuru ntabwo ari iyo kwakira umwuka wera. lakini siku hiyo si ya kupokea Roho Bwana Mtakatifu. asifiwe sana. Amen. Ibo ngo bakora uyu munsi mukuru Wao wanafanya siku hii ngo kuu bashima Imana ku bitabo bitanu bya Mose wakishukuru Mungu kwa vitabu 5 za Musa bita ngo ni Tora. ambao wanaita Tora. Tora ni ibi bitabo bitanu bya Mose. Ni hizi vitabu 5 za Musa. Ibo ngo uyu munsi rero Wao siku hii ngo ni umunsi wo gushima Imana, ni siku ya kumshukuru Mungu bashima ku bitabo bitanu bya Mose, wakishukuru kwa vitabu 5 za hanyuma Musa, ngo bagakora icyo bita revision bakabisoma, alafu wanavirudilia, bagasoma bibuka amategeko, wanarirudilia wakiongeza kukumbuka sheria, bakabisoma bibuka ibyo Imana yakoze. wanasoma wakikumbuka yale Mungu Ni aliyoyatenda. ukuvuga ko abayuda batemera Kristo Wayahudi ambao hawamkubali ubu Yesu, bari mu bitabo bya Mose ko ari bitanu, hao wanakaa katika vitabu hizo za aribyo Musa. bita Tora. Ibo ko barasoma ibitabo bya Mose gusa. Wao wanasoma vitabu hizo za Musa tu. Icya kabiri Pili, ngo baza basoma niki? kile wanachokisoma Basoma nini? igitabo cya Rusi. Wanasoma kitabu cha Rusi, Uyu munsi basoma ibitabo bitanu, wanasoma vitabu 5 bagasoma n'ikindi gitabo kimwe, na wanasoma kitabu kingine kimoja mu bitabo 66 kwa vitabu 69 bigize na ibitabo 6 byose bya Bibiliya. ambayo ni vitabu zote za Biblia. Abayuda batemera Kristo Wayahudi ambao hawamkubali Yesu barasoma ibitabo 6 gusa, wanasoma vitabu 6 tu, basoma bitanu bya Mose, wanasoma 5 ya Musa bagasoma n'igitabo cya Rusi. na wanasoma kitabu cha Rusi. Kubera iki basoma igitabo cya Rusi? Kwa nini wanasoma kitabu hicho cha Mpamvu ngo Rusi? bahisemo igitabo cya Rusi, Sababu ili wafanye wachague ngo kitabu nuko hicho. igitabo cya Rusi aricyo kivuga cyane hejuru y'isarura n'ihinga. Hicho ndicho kitabu kinachosema juu ya mavuno pia na kulima. Ibo iyo bajanisha naho bajanisha, Wao wanaendelea kuambatanisha hapo, ariko kuri twebwe bo mu isezerano risha. lakini kwa sisi wa agano jipya, Haleluya, haleluya, ndashima Yesu Kristo namshukuru Yesu Kristo yuko yemeye kuza mu isi, kwa sababu amekubali kuja duniani akadupfira, akafa kwa ajili yetu, hanyuma akazuka nyuma y'iminsi 3, alafu akafufuka baada ya siku 3, akiyereka ngo abantu iminsi 40, akajidhihirisha kwa wanafunzi kwa siku hanyuma 40, akazamurwa aja mu ijuru, alafu akapandishwa kwenda mbinguni, ngo yadusezeye
yasezeyemo rya nyuma neno alilotuaga na mwisho Yesu yasezeye n'abigishwa be amewaaga wanafunzi hari wake. ijambo yakoresheje ngo shalom Kuna neno alilotumia shalom bivuga ngo amahoro ambalo linamaanisha amani. abe muri mwebwe. Amani iwe kati yenu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hari n'isengesho yasenze Kuna ombi lingine aliloomba yaravuze Yesu. ngo data Amesema Baba, ibyo wampaye gukora yale ulionipa kufanya nabikoze. nimeshatamatisha. Haleluya. Haleluya. ngo icyo nsaba ni kimwe gusa Kile ninachokiomba ni moja tu. ntabwo saba ngo bakize muri ino si Naomba, siombi watoe kwa ahubwo dunia hii, ndasaba ngo uyibarindire bali naomba uwalinde katika dunia Bwana hii. asifiwe sana. Haleluya. Hanyuma aravuga ngo ndagiye Na akasema ninaenda, ariko ngo sizabasiga lakini nk'ifuza. sitawaacha kama ngo yatima. ningera kwa data Nikifika kwa baba yangu ngo nzabwira data nitamwambia Baba, nawe ngo azabohereza umwuka naye wera atawatumia Roho uwo Mtakatifu, mwuka na huyo ngo Roho niwe uzabana nawe. ndiye atakaa Bwana naye. asifiwe sana. Haleluya. Niyo mpamvu aha twasomye havuga Ndiposa ngo pahali tumesoma amesema umunsi wa pentekoste usohoye. siku ya Pentekoste ilipowasili, Umunsi wa pentekoste usohoye ilipotimia siku ya bari Pentekoste, hamwe walikuwa pamoja bahuje umutima. wakiungana kwa moyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Umwuka ngo aramanuka. Roho akashuka. Kubera ko umwuka utakimanuka mu materaniro, Kwa nini Roho hashuki kwa ibada? abantu benshi bafite intambara zo kuvuga ngo umwuka ngo ese Imana izivugavuga buri mwanya. Watu wengi wanasema, je, Mungu anasema kila wakati? Haraunza numva babivuga Kuna pahali watu wanasema ngo hivyo, Imana ntizivuga. Mungu haongei. Yo no ijambo kuvugavuga Neno kuongea biba ritaye meaning yo kuvuga. tayari limepoteza maana ya Biba kusema. bishatse kuvugavuga ni nk'urugambo. Kunena nena ni kama kusengenya, ngabijya abantu bazavuga ni nko kuborojoka. ni kama kusema sema Ni tu, nk'umuntu uvuga ibintu atazi akavuga ibintu bitafite sense. ni kama mtu ambaye anasema mambo hayana maana. Ntabwo Imana izivugavuga. Mungu haneni neno, Imana izivuga. Mungu ananena. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Tumpe Bwana usifiwe. Haleluya. Haleluya. Umwuka ngo aramanuka. Roho akashuka, Abagezemo ngo alipowasili yarabahinduye. amewabadilisha. Kuri bimwe yahinduye cyane. Mojawapo alipobadilisha, Yahinduye indimi zabo. amebadilisha ndimi zao. Bibiri zitubwira ngo bose Biblia ikasema wote buzura umwuka wera wakajazwa Roho ngo Mtakatifu, bavuga ku zindi ndimi wakanena kwa lugha nyingine zitandukanye n'izo bavuga. tofauti na lugha walizokuwa Iyo umwuka wakinena. wera yamanutse, Roho akishuka, umuntu azahindura ururimi, mtu anabadilisha umuntu maneno, azahindura mtu amagambo, anabadilisha umuntu maneno, azahindura uko mtu yagenda, anabadilisha mwenendo wake, hanyuma ukavuga izindi ndimi alafu unanena lugha nyingine uheshejwe n'umwuka wera. ambao umepewa na Roho Mtakatifu. Umubare 50 usobanura iki? Hizo siku 50 Nza kugera ku musozo. tukikuja kutamatisha, 50 usobanura iki? 50 inamaanisha nini? Hanyuma ibindi turabikomeza n'umwuka. Alafu mengine tutakuja kuendelea jioni. Umubare 50 Siku 50 biravuga ngo inasema mu Bayuda ngo usobanura ngo ni yubili, kwa Wayahudi inamaanisha yubile, ariyo yubile, ambayo ni yubile, kugira ngo mubyumve neza. ili muweze kuelewa Iyi vizuri. yubile Hii yubile yabagaho mu myaka 50. ilikuwa inaishi kwa miaka 50. Iyi myaka 50 yageraga mu Bayuda, Miaka 50 ikitimia kwa Wayahudi, hari ibintu byakorwaga. kuna mambo ambayo yalikuwa yanafanyika. Ibyo byakorwaga rero Hayo ambayo yalikuwa ibyo ngiye yanafanyika kubabwira. ndiyo nataka kuambia. Umwuka wera Roho Mtakatifu iyo ugeze ku minsi 50, akifika kwa siku ibi 50, ngibi mubishanishe, hari ibintu Imana igomba gukora ku buzima bw'abizi. haya ambatanisha, kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu Iyi atatenda kwa myaka waamini. 50 yageraga ku Bayuda ariyo yubile, Siku 50 ikitimia kwa Wayahudi ambayo ni hari yubile, ibintu bakoraga. kuna mambo ambayo walikuwa wanafanya. Zari itegeko, ni itegeko mu mategeko ya Mose. Ilikuwa ni sheria ya mojawapo ya Usomye biriya bitabo bya Tora ko ari 5, ukisoma vitabu hizo za Torati ya hapo ubisangamo ayo 5 magambo. utapata maneno haya. Icyambere cyakorwaga nyuma y'imyaka 50. Kwanza ambayo ilikuwa inafanyika baada ya miaka 50. Ngo icyambere Kwanza biravuga ngo ni ugusubiza umuntu wese muri gakondo yiwe. ni kumrudisha yoyote kwa uzao Iyi wake. myaka 50 yageraga, Miaka 50 ikitimia, bafata buri bantu, buri mpunzi zose, walikuwa wanachukua wakimbizi wote uhereye kuri twe. kuanzia kwa sisi. Ubona iyo tuza kuba tweneje imyaka 50 Kama tungefikisha miaka mu 50 mategeko y'Abayuda, kwa sheria za iyo Wayahudi, umuntu yagezaga imyaka 50 ari mu gihugu cy'abantu, mtu akitimiza miaka 50 akiwa kwa icyo nchi gihe ya wengine, bamucura yabishaka atabishaka, alikuwa anarudishwa kupenda yari kusipenda. itegeko. Ilikuwa ni sheria ili uweze Ni kurudishwa. ukuvuga ko icyo gihe baramucuraga Wakati huyo alikuwa anarudishwa, bakamusubiza mu gihugu ciwe cya gakondo. wanamrudisha kwa nchi yake ya uzao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ugasubizwa ngo imisozi y'iwanyu wari waranyazwe, Unarudishwa kwa nchi yako ambayo ulikuwa umepokonywa, ugasubizwa uburenganzira bwawe. unarudishwa haki yako. Twebwe rero abizera mu isezerano rishya, Sisi waaminio katika uyu agano jipya, munsi wa Pentekoste siku ya Pentecost ni umunsi Imana ishaka gusubiza buri wese gakondo yo mu mwuka. ni siku Mungu anataka kurejesha Hari uzao wako katika. hari ibintu byinshi byagiye, Kuna mambo mengi ambayo yamepotea, hari ibintu byinshi twanyazwe, kuna mambo mengi ambayo tumepotea, hari ibintu byinshi twatakaje. kuna mengi ambayo tumepoteza. Uyu munsi w'iminsi 50 umubare 50, Jina la Yesu, Imana ibigusubize mu izina Mungu rya Yesu. akurudishie katika jina Icya la Yesu. kabiri cyakorwa n'iki? Ile ambayo ilikuwa inafanyika ni Bwana nini? asifiwe sana. Haleluya. Biravuga ngo uyu munsi
siku ya ngo leo wari umunsi wo gusubiza abantu bose ilikuwa ni siku ya kuwarejesha watu wote, wari umunsi wo gusubiza nanone abantu bose mu ivuko iwabo. ilikuwa ni siku ya kuwarejesha watu kwa uzao wao. Ndabisobanura. Mbere kwari gusubiza impunzi iwabo, kuwarudisha wakimbizi kwao. aba rero gusubiza umuntu wese ku ivuko, Hii kumrudisha mtu kwa uzao. Muzamoni imisi mikuru hano mu Nairobi. Mnaonanga kwa siku kuu hapa Nairobi. Muzamoni imisi mikuru ko abantu bose basubire iwabo Ushago. Mnaona watu wote wanarudi huko Ushago. Nukuvuga ko iyo umunsi wageraga, siku hii ikitimia, zari condition, zari uburenganzira, ilikuwa ni lazima umuntu wese yeyote yule yasubiraga havuka kwivuko kwitonge wabo, alikuwa anarudia pahali amezaliwa huko agasubira kwa mu uzao, muryango wabo, anarudia kwa jamii yake. Nukuvuga ko benshi bari baratatanye batari imiryango yabo, wengi walikuwa wamepotewa siku ya jamii zao, wageraga, lakini siku hii ikitimia, uburenganzira bwo gusubiza abantu mu miryango yabo, ilikuwa ni haki ya kuwarudisha watu kwa jamii zao. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Amen. Kubizera bisobanura kirero. Kwa waaminio inamaanisha nini? Birabongo nukongera gusubizwa mu rugo kwa data. Ni kurejeshwa kwa baba nyumbani. Birashoboka ko twavuye ku Mana. Inawezekana tumetoka kwa Mungu. Birashoboka ko abantu babaye banyantege nke. Inawezekana watu ni wadhaifu. Birashoboka ko abantu batagisenga. Inawezekana watu hao. Uyu munsi siku ya leo no gusubizwa mu muryango kwa data. Ni siku ya kuweza kurejeshewa nyumbani kwa baba. Ni hehe rero? Kwa baba ni wapi? Umwanditsi yarabyanditse Paulo. Mwandishi Paulo akaandika. Hali twasomye mu gitabo cy'Abaroma. Bali tumeandika katika Waroma 8 n'umurongo wa 14. 18. Yavuze ngo bayobogwa n'umwuka w'Imana. Akasema wanaongozwa na Roho. Abo ngo nibo bana b'Imana. Hao ndio wana wa Mungu. Umunsi wa 50. Siku ya 50. Umunsi wo gusubiza abantu. Ni siku ya kuwarudisha watu. Miryango y'iwabo kavukire. Kwa majamii yao ya uzao. Bagasubira kwa se na banyina. Warudie kwa baba zao na mama zao. Imana icyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Uyu munsi wa none cyo mbifuriza niki? Siku ya leo kile ninachowatakia. Uyu munsi wa Pentecost. Siku ya Pentecost. Mureke umuntu wese asubire mu rugo kwa data. Wacha kila mmoja arudi kwa babake. Biblia zitura ngo wa mwana w'ikirara. Biblia inasema mwana mpotevu wamaze guhangayikiriya yeye. Alipoteseka bali ameenda. Watekereza iwabo. Akafikiria kwao. Watekereza ko kwa se barya bagasigaza. Akafikiria kwao anakula na kubakisha. Ngo yibwira mu mutima we. Akajiambia kwa moyo wake. Gusubira mu rugo rwa data. Kurudia kwa babaye. Mureke bavandimwe dusubira mu rugo kwa data. Cha ndugu turudie kwa baba zetu. Dusubire ku Mana yacu. Turudie kwa Mungu wetu. Pentecost ibashe kudufasha iweze kutusaidia kugira ngo yongere duheze uburenganzira ili tupe haki wo kwitwa abana ba data, ya kuitwa wana wa baba, abayobogwa n'umwuka w'Imana, wanaongozwa na Roho wa Mungu. Abo nibo bana b'Imana. Hao ni wana wa Mungu. Cha gatatu cyakorwa, ya tatu ambayo ilikuwa inafanyika, Bwana sifiwe sana, amen, ngo nukutarenganya umuntu wese, ni kutomuibia kila yeyote. Biblia izitubwira ngo usomye, Biblia inasema yari itegeko rivuga ngo uyu munsi nugera, ilikuwa ni sharti siku hii ikitimia, ntihagire umuntu numwe, kusiwe mtu hata mmoja ushobora kuriganya undi muntu ambaye anaweza kumuibia mtu mwingine. Mwirinde cyane, jihadhari sana, ntihagire umuntu urenganya undi muntu, kusiwe mtu wa kumuibia mtu mwingine. Uyu ni umunsi wo guhindurirwa amateka. Hii ni siku ya kubadilisha historia. Umunsi wa Pentecost, siku ya Pentecost, umunsi wo kutariganya, ni siku ya kutomuibia ahubwo mwingine, ni umunsi wo kugira abantu bose, bali ni siku ya kuwarehemu watu wote, kubera ko tuvuga ku ndimi, kwa sababu tunanena kwa lugha zitandukanye nizo twavuga, lugha mbalimbali tofauti na zile tulikuwa tunasema. Birabongo wari umunsi wo kumvira amategeko y'Imana, ilikuwa ni siku ya kutii sheria za Mungu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uyu umunsi wo kumvira amategeko y'Imana, hii ni siku ya kutii sheria za Mungu. Kumvira amategeko y'Imana no kuyubaha, kutii sheria za Mungu ni kuheshimu. Umunsi tugomba kumvira umwuka wera, ni siku ambayo tunafaa kuheshimu Roho Mtakatifu, kila anatuamuru kufanya tukemera tukagikora, na tunakubali tunafanya. Niyo mpamvu twarimbye andi bivuga kama Roho wa Bwana kishuka nitaimba kama Daudi. Haleluya. Amen. Amen. Cha gatanu cyo kurangiza, ya tano tukitamatisha, birabongo uyu munsi inasema siku hii bafunguraga ngo ifungwa zose zari ziboshwe, walikuwa wanafungua wafungwa wote ambao walikuwa wamefungwa. Uyu munsi wa 50 n'umunsi wo kubabarirwa, hii ni siku ya kusamehewa, ni umunsi wo gufungura imbohe zifungwa, ni siku ya kufunguliwa wale ambao wamefungwa. Kugira ngo uyu munsi wa none ingelipasa siku ya leo Umwuka wera bashe kugufungura, Roho Mtakatifu akufungua. Hari abantu babohewe mu busamba, kuna watu waliofungwa katika usherati, wengine wamefungwa katika ulevi, wengine wamefungiwa katika ujanja mwingine. Umunsi wa 50, lakini siku hii ya 50, uyu munsi wa Pentecost usohoye, siku ya Pentecost ilipowasili, uyu munsi wa none Imana igukize mu kazitiruri. Natamani siku ya leo Mungu akutoe katika mpango huu, wakira umwuka wera, pokea Roho Mtakatifu kugira ngo abashe kukubohora, ili akufungue. Cyanyuma turangiza, ya mwisho tukitamatisha, cha gatandatu, ya sita, biravuga ngo n'umunsi wo kubabarira abantu bari mu myenda y'abandi, ni siku ya kuwasamehe wale ambao wana madeni ya wengine. Itegeko ry'Abayuda, kwa sheria ya Wayahudi, umuntu wese wabari mu ideni ry'undi, yule ambaye anakaa kwa deni ya mwingine, uyu munsi ryari itegeko, ilikuwa ni sheria. Tekereza
abantu bose bakuriye imyenda, watu ambao wana deni yako, barya batwaye ibintu ntibakugarura, wale ambao wamebeba pesa na hawajarudisha. Iyi myaka 50 yageraga ya yubile, miaka 50 ikifika ya wari yubile, umunsi yo kubabarira abantu without any condition. Ilikuwa ni siku ya kuwasamehe watu bila sharti. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Birashoboka ko hari abantu bagufitiye imyenda myinshi. Inawezekana kuna watu ambao wana madeni mengi. Birashoboka ko hari abantu bakugiriye nabi cyane. Kuna watu ambao wamekutendea jeuri. Birashoboka ko hari abantu uzubona ugasesema. Kuna watu ukiwaona unasikia vibaya. Ariko nagusaba kugira ngo wemerere umwuka wera. Lakini nakusimu kubali Roho Mtakatifu. Umwuka wera nakuzamo. Roho akikukujilia. Uzabasha guhebera abandi imyenda. Utawaachilia wengine kwa deni zako. Uyu nguyu nyine umubabarire gutyo. Umsamehe hivyo. Ariko ndica ubuzima bwe. Lakini asiharibu maisha yake. Wemere ko yica n'ubwawe. Alafu aharibu maisha yake. Mani baho umugisha. Mungu awasamehe. Kandi Mani bagire neza. Na Mungu awarehemu. Mureke Pentecost hindura amateka muri twe. Badilisha historia kwetu. Kugira ngo tubashe kwakira. Ili tuweze kupokea. Impinduka ziva ku Mana. Mabadiliko kutoka kwa Mani baho umugisha murakoze. Mungu awabariki. Amen. Shangilia neno la Mungu. Ongeza makofi kwa mhubiri wetu. Mungu akubariki sana. Naona muda ambao tulikuwa tumeongezea nubundi